nimkaribishe rasmi kiongozi wetu wa Mrima, the newest party leader in town kwa katika Kanyanyaini. Lakini mimi sio mimi nitamkaribisha. Woko Muranga nitoreja ba etago Jonyoto. Ate etago atea. Nemomoe. Ne seneta wito. Ne atotogoragia wega. Ne aragiama. Seneta Nyoto, karibu sana. Uendeleze program ndio uweze kurecognize wageni waliotutembelea siku ya leo. Your Excellency gutareria na giteo muno kira gitumete tukoroha muthenya wo muthi. Nete pesha ira tuheagwo ni county government na ire ikinyaga moko-ini makwa ni MCA wa Kanyanyaini ni pesha nini muno. Na ciaria atweranire kiria kioneka tukagayana. Na twarikia kugayana icio, imagine Your Excellency muciari umwe tumuheaga 2,000 na magakorwo mari ona thina. Kogo kira gitumete tokyo muthi to invite company ici ciothe ire itamburirwo haha nigetha irugame na ithwe ni gucaria besha kigena gya ku boost besha icio tondu aciari ayo na wamona haha ciana ciao irio micii na ni irareo ni thina. We na andu a wendi mwega, tafadhali asanteni sana kwa sababu ya kukuja kutusaidia nigetha so far twena ciana 56 nigetha ciana iria tukuona besha iria tukuona haha tuhote guteidia ciana cito and a Great City Foundation and our sponsors and our partners nigetha tuthie na mbere na kumanyitirira. Sasa kwa heshima tukaribishe seneta wetu Jonyoto na seneta witu agioka turi na njamba etagwo Kibeti. Ino ni mumiwe, uyu ni mumwe Kibeti, uyu ni mundu wa bata ndoroya moko na andu marauga ni makuwi. Uyu ni mundu wa bata atutongorageria Muranga wega. God bless you. Asante sana Senator, endeleza program. Asante, rekesete ya be aflag ale maratengera tujoke tuthie na mbere. Sawa direro ni atafandia tureke munene witu the second deputy president aflag ile ihenya riri rathio tha ici getha magitengera tuthie na mbere kwaria. Your Excellency Shirwan weko. Umpires, DJ kidogo. Umpires tafadhali turudi kazini umpires. Umpires turudi kazini. Wananiambia wako Mheshimiwa Deputy President wako hawa, ndio wako. Kwa hivyo mbio hizi ni mbio zetu za mwisho. Shughuli hii katike ndio tuanze hotuba. Tuanze kusikia tuliokuja kusikia. Raha tumepata vita, tumekimbia kilomita 1 watoto, tumekimbia kilomita 1 wazee, tumekimbia kilomita 1 wanawake wakongwe, tumekimbia kilomita 6 kina dada. Asante sana na artist on stage tunaanza music. Universo miagano
noka ginyare idene waiguire riria ndakuragia gutwika gogo ginyare idene waiguire andu aitu narata matingĩahotire kũnduta thĩna-inĩ cio na githĩ nĩ warĩ na mũbango mwega wa kũnyamarũra nĩ ngatho ngũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ ngatho ngũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ta ũrĩa ndakwĩrĩire This is DJ Helper 254. This is DJ Helper 254. Thank you. Your Excellency, in absentia, Grace City, ulatete igogona riri, aheshimiwa rambani huku, naona mstari wa mbele Jean Kihara, Munyoro, mheshimiwa wake gumo, Koiburi na nikoiburaga, gako ule Juja, Karugo Adangwa,
auga ukimuita karugo wage kuga thangwa nitakuga blue wage kuga band ndigituika blue band. Nidirona senator mwenzangu mwingine Senator Medho wa Nyandarua County Gitugati, MCA ziara turi nao guku Mwagi wa Mpesa Gichove na aria giothe turi nao aspirants na inyuothe mokite mwathani agocwo rĩngĩ Catholic mwekuo tumukumia Yesu Kristo Ngai nĩ mwega na dadi witũ mũkũrinda tondũ Jesu nĩ mũrĩithi ĩtoke gĩũka geithio ũcio ũngĩmenere geithio nĩ jiu tu. Asante. Niona nĩnjũkire gũkũ kũrehe Grace City MCA wa gũkũ Kanyenya-inĩ agĩũka nĩgetha kũreka andũ mateng'ere tucoke tucangithie mbeca cia gũteithia ciana cia Kanyenya-inĩ. Hũrĩrai Grace City rũĩ na ngwĩre